beli pi baro, kapag sabahan pi baro, siya kan ka vlog ka jangan ka mentak si. Mentak kasi excited dapat ti Marcos Sangti. Marcos Sangti la sudi ko la bay na marba. Mentak kasi kadek si your result jang Marcos. Kadek kasi your result jang Marcos, kadek ka bay your result na track. Ti ngateng la kan dek palat. Isi reaction ko si bedala your result ma tiang lah. Kan ni ka vlog ta kasi kan lang pas ba bangar ang lang aslam mang hindi episode matrix show anta lawan yang Marcos sa family jengi lah yawan episode matrix. I'm so excited. Dingdon ba ya buat nadian Sa Amanda. Buat amnut. Yeah. Ngasihkan ide Yefi anda lah your result Marcos ma. Marcos itu tahu sudah lah susung skuti lah sunyat skuti itu tahu. Kas tang lagi net. Duk duk. Wah, ikut sih betul. Ding. Tak kasih result Marcos dan mekan kerkui kus mah, nai. Prima kerkui kus. Kerkui nai kus mai kerkui. Menpas bahan pas na. Menpas, yes. Tamai, woohoo. Untas bahar ya result bang nai. A few moments later. Guys, kami yo aban pen EFI hapo yeng namar ba. Ngala komen pelan. Jaka bunya Marcos ngala ya manga. Dena Marcos fashion ni fisko kom no. Komen pelat yang lawan tap kelas si Marcos. Yeah. Lada pi kuat pen tip Marcos oleh kelas 8. Stay tuned for next vlog. Stay tuned in sub EFI next vlog. Dia mentah pada ngini likit uniform na Marcos. Dap nang tu pada Marcos satri dia ngai. Bentuk benar guys ngala ayam mga kilo jakaban ya Marcos ayam mga namar ngahap hiban ya namar pangapan krakot yo dalman kasih akan jat yo batia mamam kiat ya men syasyo hangan pasngi dia mentah pada aku selawan rasya kan sok kajing job mah Itu bapak background itu background. Congrats dia mentah pada ngini alik no SPB update na Marcos komen pelan dia ngini alik syah katedral ta ngini aingu syayu belai din am dia ngini sekenduk pada nalapas SPB yay dia mentah pada ngidang abya i papa jong Marcos dia nama imad wanang SPB dia ngi am dia mentang ladap duai dia abya i sypang nama bayi asa good blog dalam taksi tiga blog ha dia ngi sekenduk SPB dia mentang ngidang isyong kaitang bat libra KFC guys bisa saya komen via kuatrin ni Marcos ya komen mana kuatrin Marcos siapa treat bet Cek kepala. dia ngi keduk pada dalam SPB Tang nyeli na. Sana. siapa PB Siapa bibi? hilai kus hilai jam ben basi bamput bet Na mengkapur klien siapa klien itu. Tang ilang boy happy. Ya boy. Iya happy gitu ya. Halang kerak telah pun. Macam kali telah nyai apa juga. Nanti boleh cimat pandu. Ini lemar. Tangi lah boy. dapat PB nak abya dia di jadinya Tapi pa. Happy bim ng blog rapat. Basa. Badog ka singil dadong shit hakran. Joy. sampai lain dong Tangali. A few moments later. Tangi lah boy. Ha shubham. Shubham. Kita lawan. Apa ya dia? kus lah change di temar fashion dia kejap buah nak kejap buah
buat akhir cuti. Biasa kom lah bro. Som tiap, chu som tiap bro kom ta. Na du på krekor ru chu som tiap be hadu mtar chu som tiap be. Ta biang biang. Twitter nam tama. Bam sekolah nak. A few moments Cepat, later. itu ladan itu ah. Bondan itu ah. Bondan itu ah. Senana deh. Kesat dengan penya. Ting ning ting ning ning ning. Sana sa ting ning 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 ning. Mana bam you? Sebetai saya bam you. Bam you. Chào. Bam chow mana bandai? Inen. Ba pasi ba. Ang tri ba. Paye saya. Tapi ni jengdam siya. Ngan siat mah. Ibegen ini. Tayen akan. Yeay. Siapa? Boleh. Siapa pula pasi ba. Bat. Kamu ni ada lima. Thank you. This your skull. This your one skull. Smart. Bam du chow. Tidak kesu. Kus bam du ai. Chow. Bam ni kan chow ni. Ni om ni. Nah, bam you. Try. Bam. Ucap babang ha. Nat. Bam chow. Ti guys, mana ni kelam yo ra bandring video bah namang ya bun kam ha. Ti ngin pun noi ka video jeng hitang hang ni makas. Sidan even au. Samtiap. Ni di samti abedang kita harus samti. Kaman naman nga skull. Congrats, miss. Tila da fiko atip imarko silang pakat no ilikasa tingin sa le pada sa next vlog pada pidang kwa sa comments mo apa. Ti menta pada ngis pun ko noi ka video jeng hitang hang ni. Bye bye.